Rainbow Mizo Channel kan lo lom theu chawa voin hi January ni som pahni ania thlir tu le ngai thatu jong te du sakna chibai kan buk theu a chau Iran tual chunga protester tele security force te in baina bo ruak aso sang chozela Iranin US le Israel te mertela he boina hian amazing lap tu berle boina ti so sang tu le tial zual tun ni tia pu na chi rang han soi chua nuwa Israel po atong chuak veta Iran protester nun na chan zat chu na satakin hapung chau hloi maya Nizan Khan US President Donald Trump chuan Iran laka hian du thlan nang het le chaklutuk mai nei turin thutluk na kan siam me kani hatia Israel sipai tele US sipai te Iran an chet theina risk chu asang ta hle ani amasain kan video like le comment te milo pek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ani ole Irana protester te lungoi lo chan chu kanon soilang photo thina sarkarin indonaral thum ringot ngai tua a boi puya wangle US le western ramsang tenen inram na kongjong lawa andu lo jong thil ha boi pui chun jom zela wanga heng ramsang ten an trek na wanga sumhlut na tlaniam le thilman sang lu tuka wanga mi pui ta lungoi lo na chu zual chhozelin Islamic law khau tak mai hnuaya nei chiat te ra bean omna ramshom berjinga anom na tanga chua zalen an phut tabok kane masen thilphut te sarkarin tihlotin saklamain tharum le vauthaina manga protester te bengdai tuma heiwang hian protest na nunna chanjat hi ni tinin anpung ta hloi mai ane tichon khovela hian ni som pani kalta chung khan thil tam tak athenga Venezuela President Nicolas Maduro le anupuite Venezuela capital Caracas atanga man ani nuwa khan khovela hian boina in mungmek tele boina le tharum thona sosang tak mai te atheng chunjom zela Greenland lak tuma abeina Denmark chu huntra anei laya remna siam tura in biak na lam kalpui turin US President Donald Trump chuan angena engponi se boina sang kara tuntuma chuan Iran tual chunga protester ten boina lian tak ancho chuale security force tene na hanin beina chungchang te Israel le US tene na in kai noina hanei dan te kan thlir big don hani inrin nelama kanon report to Iran mi pui ten an hlau thonang kha atheng mek nin hariata Iran sarkar hian mi pui te tharum mangin abai chiama drone le helicopter mangtein abai boka tichon ground up po mi pui te no darna turin security force ten life ammunition anti silai mupang ngai hanmet pok nualani ti report ania Iran kot kherle mun ranga te thisen haluang zai zuini tin hajias chuan an report ani UK Prime Minister Keir Starmer chuan Irana hian mipui ten hlauthon na nasatak anaina kara an hlauthon angei thil thalo tak mai chu atheng tameka ma se mipui ten khotam tak le kothler hun tam tak chu an thunun na hnuaya an da to ni na hriata Irana hian chiatna lian zo ka thlen lo na turin zalen le muanom taka thunai na in thak thenga in hlan ton na theng turin kan phu tani hati Nizan pathian nizan lampanga khan media rang ten update an nei atanga halandan chuan nimin Sunday chunvela khan Iran security force te helicopter te drone tele ground na sipai ten mipui protester te nodarna turin ana thayang berin anura mipui te suat na le in thana rap thak tak chu athengta nei na hriata The Associated Press chuan khopui mun ranga te in thana rap thak tak ka thenga heiwang hian nunna chanjat thi zanga somthum le pariat zat mai anni toa heiba ka hian Reuters chuan protester jingami Iran sarkarin mi singkhat sangthumaya tamdai mai hanman toni ti an report bok mipui thinrim hian sarkar facility te sarkar building te lu chilin anti chia an halboka Terana sarkaro reldan chu andulowa thak kheng an phutani ti anau puiboka Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chu athunai na tanga in nuk dok turin han phuta Islamic law khau tak mai mipui ten anjom ngai turle abik takin sakhona kai noya thom no thlenga mei chiat ten lo thai lowa hanjom ngai tur Islamic law khau tak mai apuan ta chu sut vek turin han phut bok ane tichon hetianga ramchunga boina lian tak athlen mek lai hian US chuan Tehran hian mipui ta du dananga
remna le mona hnuaya thilin thlak thlengna duam jok le felfai jok alo thlen theina tura Iran sarkar hian ruam manna siam turin han phutani ti an puanga Iran sarkar chuan protester ta chu remna le mona hnuaya control thai ani towa tuna chuan boina jongjong te Iran security force te control na hnuaya aum toni tin han puanga heti rol hian khovel media sang te ro chuan Irana region sang som pakhata te protest hi lian tham takin kalpui me kania nunna chan po na satakin an pung chho me kani ti nizan zanlai pel nu khan han report zuya Iran thop tu Al Jazeera chuan mipui protest le tharum thona na satak mai chukara hian Iran security force jinga nunna chan mi somle chuang zat anom toni ti an report bok ane tichon voin chun vela khan Times magazine le The Guardian ten report tan pek dan chuan Irana protester nunna chan zat hi sang khat an tling toin khriat ania ma se hei hi confirm thai chia anilowa mithida na mun mo katangin ruang tam tak lak chua ani towa ruang tam tak dalu me kani boka Mase teran chuan he boina wanga mipui nunna chan zat thi tun thleng chuan apong chiang dulawa hetiang hian thila thleng zelani chuan Israel po anchet chuange yarino mani hanti Mase heng boina boruak sosang takle US lakatranga pressure na tak mai handong chung hian Iran chuan ngai dan an thlak thleng dulawa Nizan Khan Iran Revolutionary Guard Corps commander chuan protester te hi firfiak pol hlom takang main han chea ani na diktaka chuan ISIS howang mai ania Iran mipui tam tak te chu hetianga sarkar daudala firfiakang maya chatur khian US le Israel chuan sum tam tak sengin an hayara an ruayani tin thuchua an siama mase hemi nuwa po hian Israel chu halatong chuk mai lawa khovel media sang ten rinhlal na hanai chhozela nimin le nizan thleng khan internet shutdown ani chunjom zelba ka phone manga in biak pona jongjong te ti top vek kani boka tichon hetianga ramchunga in khwa khirna kalpui ani nuwa Iran sipai ta chuan mipui ta suat na rap thak tak chu an kalpui tanta ni in han soibok ani tichon agents France press chuan mipui ta thana le suat na wang hian kot thlera thisen alwang zai juya protester te antam na mun khopui lian zuala te lubung te kot thlera mu ani boka internet blackout le communication jongjong te ti top vek ani wangin Iran ramchunga thil thlendan hi rang takin hriat chian mai thai ani thin lawa ma se Iran ramchunga tang hian VPN mangin mithren khat ten video clip toy te hanron thedar de uranga henga tanga halandan chuan Iran sarkar sipai ten helicopter le drone mangin protester mipui pungkhom ta chu an bayani ti ahriata heiba ka hian Tehran khopui le khopui poimo zual mundanga te indona manchi motora machine gun vuata chu an manga Iran sarkar hian an mipui te hetiang ral thum mang hian an bayani hanti tichon hetianga mipui tam tak nunna chan sang chuang zat mai hanom to ba ka rong taka mipui te hi sipai ten an baile ta wangin hunenge mochan chung chu Iran mipui te khopui ranga lau thongin anoma mase chuan lau thona tanga ronding chokin sarkar sipai te machon turin mipui tam tak intel khomin khopui ranga protest chu kalpui chun zom manileta hetiang kara hian Iran foreign minister chuan protester te beng dai ania engkim mai hazawain sarkar control an hnuaya aum toni ti apuanga heti rol hian Al Jazeera chuan protester te control an lanilawa khopui mun tam taka protest kalpui chun zom mania security force tele mipui te tharum thoin beina chu athleng chun zom zelani tin voin lam thleng hian update an nei bok ani tichoni US president Donald Trump chuan Iran mipui te tan hian US chu ading renga engti khuna po tanpuya chanhim tura kepen chuak turin ain peirangani ti apong tadem mai bok Mase Tehran chuan nungtol atum lo mai ni loin Israel amertal chunjom zela US military te chet na engpo awmani chuan chanlet lowin haum don lowa kanram chung boina US inrol na engpo awmani phot chuan Middle East mun ranga US base ta chu Iran chuan abeidonani ti anpuanga heiba ka hian US an volet na chu du tok mai lowin hetianga tharum thona chokchok tu mipui te lofui pora Iran ramchunga boina siam tura mipui tam tak hayar tu Israel sipai te mun pui po tarketa kan nayanga kan beidonani tin han puang juita hane tichon voin lama Al Arabi Al Jaditin report tan pek dan chuan
Norhoi hotna hian Islamic Republic of Iran chu nasatakin asoi ngingmeka Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu po atong chuaka Iranin nunronara plak tak alantir hi atop hun alo thengein kan bai se ni ti asoya hebaka hian Netanyahu chuan Bible history an minglam dananga ron soin Iran tilawin Persia rama thunaina sang tak changtu te hi chuan thunaina sang takatang chuan pai chua an ni nge ka bai saya chuni lo thlen huna chuan Israel le Iran mi puita chu ram pani ta na malam huna hausakna le ramna le mona hnuaya thopui thatak nia in ngeng tonin anom donani hati hebaka hian Israel chuan Iran rama thilthleng mek hi uluk takin kan vil zuya kan en mek zela Iran mi puite huaisen na ro pui tak po kan mu mailawa dictator ang maya thunai na sang tak naya ram kai khruai tu tela katanga zalen na mi puiten an nei theina tura an beina zongjong hi chuanom kan tia mase Irana sarkar kaldanero hi chu Israel mi puile khovel pumin an mangan puyani hati Israel Foreign Minister Gideon Sar chuan nimin lampanga khan hetiang lam hoibok khian thucha alo seitoa Israel chuan anzalen na tana beitu protester te athopa Iran ram chunga mi puilungoi lo ten sarkar laka anlungoi lo na hanlan tirna hian Israel chuan inrol na engma anei lowa mase Iran mi puite hian inrol turin min bai seani chuan Israel chu kepen chuak ngal turin hain peyani hati mase Iran sarkar chuan Israel hian kumtam tak chung kan chiat vek na du tu Israel chuan Iran ram chunga meyal cheteom chu khonwar tui lein nasatakin hantial zuala heiwang hian Iran ram chung khopui tam taka boina chu al chuak loi hluayani ti Iran hian arkhachianga Islamic Republic of Iran chuan Iran ram chunga boina chok chuak tu Israel hi angai dam ngai lawang hati Iranian President Masoud Pezeshkian point protest nuwa wantlang ma athu soi masabera tharum thona chok chuak tu ten kanramanti buai hi engtika ma kan phal ngai lawanga kan mel maram ten han fui por mi pui ten ram chunga khopui sang te muanom lo taka an siam zui zel hi kanram tingai don lawani hati hebaka hian Iran President Masoud Pezeshkian hian asoi zel dan chuan US le Israel ta chuan boina le harsana tam tak siam andua Irana boinan siama anthu soile antrong kam chuak te aru karam chunga mi puite an fui porna te hian boina chi chu atua chu wangin Iran mi pui zongjong te kan melma boina siam tu firfiak telaka in hlatak le hlataka hom turin kaphut chawa ka bei sei chone hatibok tichuan India media The Hindu chuan report an pek danin Israel chu Iran rama US inrolna intervention awanga harsat na tok thaidin muna handina wangin hayala ta anomeka nikum jun tha Iran le Israel in dona khan US chuan inrol na halo nei towa tichuan tuna hian US hi heboina a inrol ani chuan Israel po lo thai loin Iran hian amer tel ngai ngai tura Israel sarkar khoi tu ta chuan an ngai boka kumtam tak kalto chunga sarkar dodalna anti government protest lianber chu tuna hian Iran a thlengmeka US inrol chuan Iran hian Israel akap ngal tura an ngai ani hantibok The Hindu chuan karmasa kartopa khan Israel security consultation nei ania Israel ramchunga security lampang kai noya mipoi mo zongjong te in biak ron na ania hei hi Israel in high alert footing ati chuana omjenei tak ania nikum jun tha nisom pani chung Iran ne nanin beidon khan Israel security consultation hi nei aloni toni hantibok tichuan US Secretary of State Marco Rubio le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu te inrin nilama khan phone call mangin anloin beto boka hein biakna hian Iran tual chunga protester te nasataka thale ngai sak ani na wanga US inrol na tur chungchang soihowania Israel po lo in ralren angayani ti hein biakna hian an soilang boka US sipaite an chachuakani chuan Israel po Iran laka lo in venghim turin Marco Rubio hian arhil hriani tin Israel mi hein biakna lom ve chuan asoyani hantia heti role hian US State Department chuan tunthleng hian Israel Prime Minister le US Secretary of State Marco Rubio te hian in biakna chu han nei ngeiani ti anem heta mase engthu puinge han soi ho tiero chu confirm na hanla nei du lowani hanti The Times of Israel chuan hei hi thilthar hanivak lowa Israel chuan ramven him na tur chungchanga hian film phur takin thilakal puya
Israel chu in dona na satak machon mek tu ani wangin ramdang lakatanga lom lo thleng thei zongjong chu uluk takin vil ania ven him na kalpui thei dan tu rom zongjong te ngai tua ani bokani tin han report ani The Times of Israel hian soichiang vaklo masela al arabi al jaditin report tanpek dan chuan Iran lakatanga vaukhana tam tak andona wangin Israel chu hayalata anomek ni na hriata Israel ramhroi tu rang ten Iran ramchunga boina chungchang hi an ngai ven hleni ti achiang boka Israel Foreign Minister Gideon Sar chuan nimin pathiania khan European Union chu Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC te firfiak pola puang turin angen ani ti an report bok ane German Interior Minister Alexander Dobrin point Gideon Sar ngen na chungchang hi European Union point angai tuange yangai ani ti asoi chuka Iran mi puitam takte suata kothera thatule sipai ral thuam manga beilet tu Iran sarkar hi international rule of law tam tak bo chetu ania hetianga Iran security force tele Iran army te chachuak tura thu petu Iran Revolutionary Guard Corps te hi firfiak pol terrorist organization a puan hun tur diktak chu hani tin asoi chuak bok tichon voin lama Reuters in report tanpek dan chuan Iran sipai te control tu le security force zongjong te control tu Iran Revolutionary Guard Corps te thupe kangin Iran Security Force te chuan life ammunition silai mupangai te nizan khan an mangna salea heiba ka hian mipui hno darna turin tirgas tam tak an kap chuak boka mase hetiang chung hian voin thleng hian Iran ramchunga province zongjong province somthumle pakhata protest si kalpui chun zom alani zela Iran sipai ta hian mipui pungkhom hi vanbo ruak lampang atangin an bei ngei ti chu achianga hetianga mipui pungkhom te an beina man ruai hi helicopter le drone nia hriatania Iran mipui sangtam tak pungkhom ta chuan America sipai te tranpui tura ronin rol thuai turin an ngena anaw hlatam ber chu sarkar dinglai chu tluche turin han dua Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chu athunai na tanga in nuk dok turin han phut boka meichia te jalen na rap beta dan khau tak tak asiam jongjong te hlip vek turin an phutani ti an au pui boka kan jalen na tan hian kot thlera Iran mi pui poi soilo te thisen tam tak aluang toni tin an au rol bok ani mase Iran ramchunga thunai na sang tak nai tu Iran Parliament Speaker Mohammed Bagar Ghalibaf chuan kan ramchunga US le Israel sipai te anron chet nuwa chau chet kan tum lawani tin hasoinon lea kan ram tan hian hlom na halo thleng thei ni ti chin chiana engpo kan hmuni chuan rang takin Iran chu achama sajok donani tin hasoinon lea heiba ka hian hebiala American sipai te mun pui base le anlong chol mun rang ta chu kan target donani hati voin lama The Guardian in report tanpek dan chuan President Trump chuan mi zatam tak an tha nuwa Iran sarkar chuan US nen in biak an dunin ka hria mase Iran sipai te mi pui te laka han chet dan hi kan lo thlir chiang hlea Iran laka du than tur khaule chak tak chu kanen mek ka thutluk na kan siam thuayang hati The New York Times in report tanpek dan chuan Iran sipai ten Iran mi pui protester jingami zatam tak thatin sang chuangzat anitoni ti report tam tak adar vela chuwang chuan Iran mi puita channan hian du than tur option dang tam tak chu homma sela Iran laka hian strike nei turin thutluk na siam atum mekani tin an report nani mase final decision chu President Trump hian ala siam chialawani tin han reporta chuti rol chuan thutluk na nunung ber la siam lo ma sela Amain President Trump hian vaukhan na halo pelok toa protester te an thatani chuan hrem na natak apedonani ti alo sei toa chuwang chuan Iran tluk chiat vek na chu lo thleng thei din muna adinga Israel po hayalata da ani meka wangin lo thei loin anin rol turangai ani boka Iran sipai tele Revolutionary Guard Corps te hian in buat saina thui tak po local puima sela chutiang chu athlengani chuan Iran hi cheman tura ngai ani lobani tin han report bok ani Middle East tension asang chholea heiwang hian Gaza indona chungchanga po ngong anei chomek boka khovel boruak hot takle tension sang tak nuaya haw mek lain Israel in Gaza trumtam tak abom toa Lebanon Hezbollah firfiak poltelaka po trumenge mozat air strike anei to bok ani